يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله، يا رسول الله. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، يا رسول الله. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، يا رسول الله. الله يا رسول الله. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا رسول الله. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا رسول الله. الله يا رسول الله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله، يا رسول الله. خير البرية نظرا إلي أنت إلا كنز عظيم. خير البرية نظرا إلي Kulit putih, kulit hitam, lidah fasih, lidah ajam, ahlul madih,
Ahlul kalam ingin melantun rindu terpendam, lalu berhimpun ini malam melantunkan salawat salam kepadamu penghulu alam. Syafa'alkan kami ya khairal anam. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah, hamko bolana. Udahlah kami ya Rasulullah, ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah. Selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah, hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah. Moga ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah, hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah, jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir, apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah, hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istaghna lik, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istaghna lik, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Sayyidi ya Aba Bakrin, hubbukum fil qiyami dhukhri, ya Umar iqdihi bi umri wa kada. Sayyidi
عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا زاوى العيان اشتغنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا ولي يا ابن ابي طالب منكم مصدر المواهب هل ترى الأمر لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا زاوى العيان استغنى لي والهوى نادانا والهوى نادانا سيادة الحسن والحسين إلى النار بقرة عيني ويا شباب النتين جدكم صاحب الفرقان صاحب الفرقان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ظهري يا عمر اقضيه بعمري وكذا سيد عثمان سيد عثمان يا طيبة يا طيبة يا زاوى العيان استغنى لي والهوى نادانا والهوى نادانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Apa deh? Siap.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bahwa uronya an yatim yang kamu santuni berjumlah sirituh 20 hero an yatim, berjumlah sirituh 20 hero an yatim yang terdiri dari balebut berjumlah 10 saro an yatim. Kemudian juga dari kampung Gudanyo, kampung Bandar Biren dan Dusun Pasar 1, juga selanjutnya direkrut di desa-desa seputaran Kota Biren. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وترحوما اللهم اغفر لنا ولجيراننا ولأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وعلى أهل بيتنا وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Adapun pembacaan selawat diiringi dengan santunan yatim yang akan disampaikan oleh Tunku Ridwan bersama dengan Tunku Fatih.
Untuk 10 anak yatim yang pertama, nyo kamu lagi kesediaan kepada Ketua Panitia Pembangunan Menasah Belah Batai, yaitu Tunku Haji Mustafa Umar. Kepada Tunku kamu persilakan dengan segala hormat. Kemudian selanjutnya kamu panggil kepada 10 hadron yatim yang lain untuk dicek tempat di ke 10 dokter. Kemudian kita untuk yang menjadi penyantun daripada anak yatim kamu lagi kesediaan kepada Tunku Safrizal, merupakan Ketua Panitia Maulid Menasah Belah Batai, merangkap juga sebagai pimpinan TPP Darul Jadi. Kepada Tunku Safrizal SI kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Selanjutnya yang kelas itu ruang yatim kembali kami persilakan untuk dicek tempat itu. Kemudian dalam halnya situ ruang yatim untuk dicek tempat itu. Dalam halnya kamu lagi kesediaan untuk yang menyambut yatim kepada Tunku Imum Gampung Bandar Biren, yaitu Tunku Adami. Kepada Tunku Adami kamu persilakan dengan segala hormat. وبالهدي
mempersilakan dengan segala hormat. Selanjutnya kembali kami persilakan kepada Subtodon Yatim Subtodon Yatim kembali untuk di tempat di Kia. Kemudian untuk menyantuni an yatim kamu persilakan, kamu lagi kesediaan, kami minta kesediaan kepada perwakilan pemberdiri, kepada Bapak mempersilakan ini segala hormat. Oh, ma, payah tu vitamin le. Tunggu Sofian Suri mewakili Imam Rawatib Menasah Pelabatai. Ya. Guna ajudan ya kerjanya. Kembali kami persilakan kepada Subtodon Yatim di tempat ini. Dalam halnya untuk yang menyantuni anak yatim, kami persilakan kepada salah satu saudara kita yang bersama, yaitu tokoh Kabupaten Biren, yaitu Haji Abu Bakar ataupun Abu Bakar. Kami persilakan dengan segala hormat. Oh,
tutup karun. Selanjutnya kembali mempersilakan sepuluh anak yatim berdiri tempat di depan. Dalam halnya kamu lagi kesediaan kepada Tunku Haji Ihsan tokoh Arisma sebagai penasehat panitia menasah Pulau Badai. Mempersilakan. Yang sehat. Kemudian dalam halnya untuk yang menyantuni anak yatim, kamu lagi kesediaan kepada Bapak Muzakir Gade sebagai imam mukim Birim. Kamu persilakan dengan segala hormat. Bapak mukim. Bagaimana? Kepada Bapak Muzakir, persilakan dengan segala hormat. فأخطأت في
tempat di depan. Dalam halnya untuk yang menyantuni anak yatim kamalake kesetiaan kepada yang mewakili pemuda Nasab Rahmatan, yaitu Tunku Haji Muhammad Yani. Kamu persilakan dengan segala hormat. Uri jaga urinang tapi. Perhatian kepada seluruh panitia pelaksana Maulid. Kaju. Kaju. Batu karung kau mau, daga.
Thank you.